onu yemi wo gana legi mi wo gana fa to legi le tokpoma akoko la na mi we fo wo nto ha ele san ekpo ga bi akpo bi amaduro le je yi okay yo nto je bi akpa le ka fa do le na mi wo no fo a mi gbogbo gana fa do gbototo kele ji wale tututu eja no awe agbo va get live manya no ma fifi okay pepa kpomo igi europia yi ha o nyanya la ka o imama brobe awudi dafa me shaba okay iye o ton kunya le je ko bulo ko bre ƒlimani ko kuna khone yabo ahia vadu bebe ahia vadu a ko se ka ahia vadu a onu de siar onu opanya kpona na ma na mi yoga ame tugamiala okay akomatia mi ti voir mi o picture okay mi hiene mi choga detoma kaple akos abla anakwesi kobra kweku apla kwa mi se manade wesi konu yale nu ye hiene nu yale chogbo ye pa fulantiu ma wonu yale ne hiene nu yale chogbo blague vofio kwa. Right, in for any asher for NSO Yamamu Akwaba Ediba Kabacha TV so NSO Emrene do say yedin yendada jumedia eye amamrefie no ede ebebreo butaya ete jumedia nyina ni chi tiawa eni say unse amamre no eira tete no ye nananu mu de amamre ni amane ene didi djuma ye hu say esi wom yie pa ene ye refi amamre no ti ye dia to ye hu so say ye chi onman no na mpanyimfo amuti amamre na ase no eni won etwetwe nkomo na afi omo adwenkyira ewo ana omunyansa ni antiase omo edifa amamre no omo de eduaye mu na yensu yasua bibi edi efrimu se na ye first time o share station share e Kabacha TV tini amesre se obe yama se obe subscribe o subscribe wi na atwen kakra be o se doma bi be pie e wo screen ase na fi wa mia doma no edi amaye fiti ya neko ye di video bi estuwa obe first person na unsa ebe kan fe so ye wo Facebook ni TikTok like page no na share video no na fe ja wo comment na wo question asembi se bi opese obisa no o de ebisa na fe ye kekan ye de ehu emwaye edi ebe ma enenso ya ba ye papa ba ko chen ewo Accra ebinom nim no ebinom so enim no enti se emre ni bemu a ana emre ni so a ye bebo apen opanyin no na afi ye ni no astati etwetwe enkomo ye number no so nia eda right no sponsorship number ti sponsorship number no eda we left no fa na free na afi eda me left but we screen ni there the right ma enti fa eno no na free na eboa bia opese ode boa yen no okay na o ma aso ati ye no be twetwe ehun komo na afi enti ase aba ama ye nyina ye try hu sima ye ba na fi ye bo open no na ye ni na start edi nkomo ye ba sisia ai bi to tro manya hu no manya ya ba poplo kan ya ba za we garo ai bi to tro ya hu ya hu poplo ya ba za we garo bi to tro manya hu manya hu poplo ya ba za we garo ai bi to tro yo inti impanyimfo ne ahwefo yasan ababiom yedawase se wa twen na wagibre amaye yakogi yenkrato aba afede ye boapen opanyin no na nkomodie no ana nkomotwetwe no yede ahye ase ye ko na yenini edi nkomo okay ni ewo mu ni se obeka ewe kasa na yayire ye hu edi abatwe num se na ebe ya yenyina ye beti ase atiase
Tɔgbe mi do raison no Kabacha TVG. Yo mi raison. Mi le sese mi ka jibe won le sese. Fa gbeko. Okay. Yeah. De ko wa mi po be abubum. Ya mi ko do mi odo ko jibe ajabe blema me won a mi agbugbo acho mo we na mi asronu acho me be viole me gbe ogbona ha wata asronu akpo gomeleme mata mi telengu egba nyamado mi nya amada ha me nyawo ta mi ade kuku na yo nko fia ele dokene wona le o do fe fia ko na mi ape nu kpola wanya kuno anya me ya mi je don pele egbe yo mi aweso yo o yo na me Tɔgbe Kwame Ɖunyo akpabli. Okay. Tɔgbe Kwame Ɖunyo akpabli. Bele kasua moji le tetegu. Ne tu Accra gboko gbe ya di le tetegu junction. Ne di le fima ko chomo ma. Ko na gbe yin na le Tɔgbe akpabli gbo. Ko ko gavanya fama. Ne tu kasua mo chu go ko. Ta se rano moto to de share ko gbe na Tɔgbe akpabli gbo. Ko agbanya roga. Afatu do la manye de kono aji ko mere. Yeah. Okay, iti ashofo yani yan papa Tɔgbe Ɖunyo akpabli ha na echichi nkomo ene baby a owo ena o abodinu owo tetego ti o fe Accra o fi kaswa na se o ko wanamumu a ha o ye bibi ana o pese oba ni chen ya ekwan no ena wa kire mu no na fe obedu tetego a taxi rank bia ewo hono hu taxi ni ana motor rider bia o teme bisa ni kira kwan ode o ebeba ho Tɔgbe egbe mi va do le gbo mi kpo be edo nu fun mi kpo be vedu ha o le mi haji fine mi lo pon akemi o mi nya do o wona ta o we a we kplo le do me ali ne ko wona do goma sese kele o ne na mi akpo mi pe nu kpo la ha na wa kpo gomalama akpa mi always okay bakaje fia ma no fa baji amale afia bojia fia ma mo bona ere kwa fire. Okay. Ya hoya ma mi le fia vadoli vovovo. Ta koku homa ya. Fia koku homa ya. Ta fa ma khwela koku am. Ta na mara ba fa ko hiara fudela. Na mata choko abo. Mala anu khano la va dogbata mi gbo problem ya no. Eje ma kafano. Na manya poli du ejile. Okay. Anu ya fudela wa wo black plinu ga keje manya poli du kokoko jile. Ka kwero la va dobo ka fa nya kwa. Na mi ka shinti kwa ma ka je da baba. Ta koku khomera e fa la nlo. Okay. Yo inti ebusa mebisa ya papa se bebia ye wo ye hemfa ye ho se wasiesie niama bebre e de agu empaso e wa ha so enunti on chechire mu nti a odi aba busuma e wa ha dwumedia omudi nti ase e wo ho no na wa chechire mu e de atwe e na o twe mu se nia ye hu e wo epanin so e wa ha ye ifa ana afa efa enu ena e wa ha na efa no oji se odi kan busuma e wa ha ye fe no Kɔku se uba ne nchen na odi asembi ebe tu nenima e wo se ono ankasa ombisa na onhwehwe mu ohwehwe mu wia ansana odi ama busuma e wa ha na nkonjuma no wedi edi ama nti ye to ankomode nsu da Tɔgbe no be afa alo ifa nka wonye ngoma sasa kale no ba efa na gonu no be efa anye hanya the whole world anu yenya etro anu yenya vadu amenya ma honu vaduma jama majibe na honu alo na wulo habu kaka mongu jeje kpono no kwa efa nye tro de sha ron fola efa nye tro de sha ron fola tan nye be vadu la shiu ye fama la gbowa apoton efa ide gwa apoton
okay tana na ma okay yo inti ahwefo me bisa ya papa se ade aye ho a o ma yeta se ye friend efa okay and I bisa se ye se efa no asechire ni sen and o se busuma omuwo ewiase afa na nyina omopanyi ena ye efa busum bia ni ho a obetimi aye adwuma emfa enkan nti wo ye dunsini ana wo ye obi a oni abusum eye adwuma na efa oni bia na chese akawo kakra akawo kakra because nia wo ye nyina no ni nyina edipeni ewo efa ne so ti o se odi efa no bisa asem ne mu ansa na wo be ye bibia wa ye bibi edi afa ho okay ya Tɔgbe egbe mi pon gang la fia pop du gang la fia wadu kata na mi ese gome gba ho ba onkonye Kɔku alo Kɔku fe home ya mile Kɔku a doka e ne ko wona le fia yo akpa Kɔku a onya no subo ko ya wudi da fa mashava na gbogodo wudi preview afa yige anu la do da bo bri na mi Kɔku a ava Detroit yo Tɔgbe ova vajo a Detroit ava de vedu je ye nye trola sikanya ba tro kata la hihe goduma yenyo tro kata ba domle kla numa tawi na be besa akama sienu gomo numa ta na jivi onye Victoria ntu Victoria kwa evi mama buamu kaka evi ma kafa wa to gba wona na o pe bi yo nyajo inye vedu Kɔku okay eta enye vedu ala wo nyo sugbo nu kajo yo nyanya be numa ka ku ya wo yodo ne kodo ne fie kwa e kama achinje ile nu wona an ma no ma ji amamu okay yo it ahwefo ma bize mi papa se busuma ye hunu ewa ahai wadi ka ma ya tiase se ye frɛ ne Kɔku na Kɔku no dwumadie potin ben na onu edi ewa ha na o chem se ye ka Kɔku ye busum bia ye de ko akodie se o pese o ko akon anase o wa akon anu a we etimi edi eboa because ye nananu mo ko akon ni nyina busum we enana eta omuchia omode eko akon anu ti na omukọ akon a omu enkem ewo ho anase hwe enyewom ewo ho no na ne ewo mini se wo se ubewu ba na ba akon mienu miensa emema miensa ni obeto so miensa no ewefo omu nyama yemu no ane na toso miensa ena wo ba bia etoso miensa no obehu se sa akwala no ase obuade ase ombuade hansa nkrofo no enye se ombuade ba ono ni die ni se okoye bibia onim se nia oye no eye no kra no trodo enti okoye ni bibi pe oye ade no ewo no kra so enu ti ena busumi ewa ha na wo jibusumi di pa se okọ wo akwa no ha na opese upe bibi edi abo unhu ban a oba ha etunite edi ama Tɔgbe afia ede gomenami be enye apa pe hojue edoka pele dokao ne kowona ne amadele hahare ma wata ava gbo ava kpo dedele gbo ade vedu ya wona gbanto ama kama gaflan pliu anya soja alo bi ai soja alo le soja policeman weda fika immigration car o bo vedu ya adare kamelu to kunye be challenge ko to pe na gbona bi tata nuale jibi na wona yi o to na didi fa na ma bivi no mo nkakato kumaro lugano
ka vie na mi wo no to te fa na o se na mi wo to te fa no alo mi blega o nka ka to ma te fa la ngula ala na mi wo no re sa na je mi abie fa be nu yare mi wo bo de asogba avo na fanya be sogba ko bo mi yela mi chiao. Okay. Ebusia me papa din komo pa me bisa ni say apart from say oka akon asem no din biom na odi busumi no chirum say busumi de omo akon ano senior odi kan say security agencies police, immigration, soldiers, sankrofo no na otade ediboa won pa because nkofo no mu say no ukoye bibia awo say ohun say bibi su eda wo su wechi a ebo ho ban de bia mita kan say yes o bo bi ho ban no question ni say wo so hwan na ebo wo ho ban ha ntisa nkofo no say oba ha atinite edi amount na enye say wo de asem na ba na no oye enutina efa ana afa no ewa aha no odi asem na aba no obebisa efa no se nia odi abai ani se onyema ana se enye mi wo fo ha mi ga bi efa be so gba aha na oyema owie so a osabisa efa ni se adina waya ma onu ebeson ana se enso so a ya waya bibi fufuro e di account but se ebeson a efa na be ka chani se nia waya ma no idie eno anu no ana waya aman. Okay yo Tɔgbe bubu bubu ale dogali nega ko awon chowu adoela asubo tako de kala ko pele doele sikanya be amala dasro asro fa manyonyomo efigba manyonyomo asigba ega problem alo to konya be setala elele fio ela outside country elele fi cow o e wo nkoko na nuele ntia makwere be nuyale emi anwula gbana akoda se never do want talk bo bro mi wo donu no akpota akpafo akpasiro. Okay. Yo ti ebusia me bisa ye papa se juma fufuru bi wo ho a bosomi etimi ediana no so juma ni de e wo ho bebre na nya nu nyina so na obetimi aka nti mi ka che se ne on fa ba ko bi entwemu emaye se ne be ya enyina ye be benefit e de free na o chrem se uye juma na ensiso ha ukwa aware so aware ne enye na afi so se waware unya eba enwa uni problem e woni chen obetimi aboa ebefa nananom aso eso na weyiwo e de free sa oha ni hu ne ewom ni se wo man ni mu ha ana se wo abrochi juma fufuro bia ana bebi fufuro bia wo ho biara no one enu ending komo frɛ no o frɛ na ne wo ho biara no wani mu bedi ehu enkomo ensi esuro bia eni mesuro kra obedi ujuma ama fefefe Tɔgbe nto mokpo be ovajua ele enu gbogbo olenti ha okpo be afokola si abale me gbogba na asipo ma ha avu me kwadali ha le egbo san ya mo ton ya de nka ofie amle ko wasi me dal ha le gomo sese kala yo le akpa magojia akomarada asasa. Okay. Gaka enye vadu ala sikanya bi amlima vadui enye vadu amlima vadui no be amlima nka nya amlima no bi amlima apo be hena atoi. Okay. Oh, okay. Ta na gbolobe yema yenhwe atako ya siurukui alo agena la mama tane kpo san ya bilanti obite fiwa na kpo mi amagoro san mo bitele mi onti dona mi na kpo be na be adole mi ja gena la mi omo tane na mo le no hema. Okay. Yeah. Yo inti ebusia me bisa no me hu se busom no anasa tumia ewa ha no say wa fixi blow pa ana you say blows now wa fixi e de to one sikan na ewa ni nchen no
bien botai ben ene eta echi elche se na odika kan se eye akode no nyama ekra no nyina eye ade a ode ko akon ena ode ono ankasa ne ho eye example se obehu max bi ewo tumi anase busum ne ho a ebi ewo ono ankasa so eni woma omo pese ombeji sa tumi we ebi ewo omo hu na ni ewo mu ne se mark we ewo ho a eno no ekre symbolic ekre sign se udu akom ana waji tumi ede free ni chen wo baby na wo ohaw mu a America ntentem obeba ababebeju ewo ho onu nejuma odi enini ohun se oti ha emu die but edu se wo akom ana wo haw mu ho akiri wo baby na ohun se akon we die mitimi a o kai ni na friend na amremu wa obeba na wabeju enu ni jumedi portia odi ewa ha Tɔgbe fifia mi abie abale ne le gbogbombe ne ama ele apugodo ha ata akpedeun ple vajua ifia efefiamba mark le abojine alo tepado ni ke le fia ama ha menye fia olo voma tava afia egba agagbuglo ajo echo melabe akra ple tema ple toto o ado vo ava egba ajo amama de lekena o ga pela amama nle outside amama bo to kra ye kra le easy inye mi grobe gombe jejebe angono wonko country ele da ko enwre ko okay enye faduo na won to le gi enue konu ye mi wo gano le gi mi wo gana faduo le gi le popoma akokoro la na mi we fo won to ha ele san ekpo ga bi akpo bi amajuro ale je okay yo to je bi akpale ka faduo le na mi wo no fo a mi gbogbo na faduo gbotutu kele ji wale tututu eja no awe agbo vagen live manya no ma fifi okay ta afugodo to woto e la ele easy amolo le be ye US ye po e ma po paper unless ye po nyonu ka po o paper na akpa magoje faduo doma yo mi na gro na mi bere ime paper po mo igi rupia ye hika o nyanya la ka o ima ba gro ba wudi da fa me shaba okay o ton kunya le je ko bulo ko bre ƒlimani ko kuna khone yabo mi wudara sara no okay eti ashofo membisa ye papa se odika amaye ati asese science bi ana mark bi ewo bosum no a ewo omo so a omo esom no ehu na ye wo abrochi so ye be den anya sa mark no ewo ye hu esan se ye de ye ni ha ela se o mo kwa na modjuma easy kra emanu ewa aha na etie mu ni se oba ha ana ofre no ewo phone so na ka chen se o na nei mi wa abrochi mi pay work permit mi nya bi eji se makope abrofo ibi ansana ebe na omoso ama mi sa anya mi work permit ase ehun hia secondly ni ewo ni se ya ye pe se tumi no ebo ye ho ban no eno nso ofre na obeye bibia ewa ha ewo honhom sign bia ade bia ewo se eba wo onipedua ne hu no obeye ewa aha ode busom no begina ona fe watwitwa ni hu kakra watete ni hu kakra na chese wo ena waye ede ama wo ho ode wo ase ode busi na ase wo anan mu na waye ede ama ena afe se oyema owie a obehu busum we ewo wo chen ebe ba be pie ewo wo chen fili yagani na odi weni ehu se adina na yema onu sade no aba be pie wo hu etisia wo ho a ana onam ho a unsuro biom onim se bibi wo ho a eta ochi na emu se wo refi wakodo akomu na mo aye dia ne ehia wani se obekai ne din obo edi ni pe kai esu na waba beju eni asema ewo so enti ye to aso ahwafo ye ni ebusafo no
yɛne nana eguso twi nkomo wa ha senti nia mesere se obeya ma me se ne any first time a ohwe ye nia obeya ma ye se obe subscribe o subscribe you a wo de twen kakra obe se dom abi beba e was screen as na amia edom ne so e de amai fiti ene ko ye de video bi to a una be first person a wo sa be kan sa video no afi so ye wo Facebook and TikTok like a page no share video no na jai wo comment ye be ma moaye e di efun Tɔgbe mi azɔleji mekpɔbe vedzoa woba me ve vovo toto ka ele woba me va odomi yo vovo toto me le mo gbãtɔ ma kɔnyare ŋtsi si ke nya be mark nya ene me gblɔa bia ma no ableshi pra wo me hene mark okay mi amoyo ŋtsi mark ye le fiwo la wo vedo de dugbeni o desuni okay ta wo ko desuni vedo a fi bo onya comfort na vedo se wa me hien na vedo pekpekpere mu a mark ma me hien okay ya me ko mi a charge tre bi charge tre ko bla wa fodu me bela no wo do yare Ajefo nana asa aka assembly ewa wa maye nchichimu akire se mark na okan ye no wa opese obeje moa e de free bosom ne ho ni die unhia mark bia ma wo mo amune bosom na aba abeka tam se bosom ne ye pese ye ni wu enante ha se na uni obekwa asori na aka se yesu mi pese mi ni wo nante no sa nkofo no uni no aye apam uni nipa na ko apam nti ani de ohia mark no ba ope moa keke ope se yembo ade wo de ohia moa ne ebe ni se ode obi begine mu ama na afi wedi yadwuma a ope ede afi ni nche no wedi ho dwuma ede ama aha Tɔgbe wale ma bia nyanya aha ta aya na bia fa doale fia gbãtɔ ahia vedu ya be ahia wo du a goma sasa ka ahia vedu a onu de siar onu openya kpona na me ta mo like am mo like eta alina mo like onya wa kono chua ade nto so na sikola yi tana pa me ya nyonu yi amenye age asro nyonu ya be yete paraka amerana anuni okay me te paraka amakuna chini akpolo so la sikola yi mi na pa me ya le gama esele intima okola yimi na yima yo po le lasi okay tana gbona la ga te fe ko ale kwa esesambila amechichi a gbona okay ta ga fufun gbona ya toma ka fe velia mi pa foto a onya lulu atro de siare enyo honoto enyo family ta fo mo no jo la fo mi ene subo mata ma fona na ko okay yo ashofo enchechemu a ewo nyina tiawa ni me bisa ena na se mienu ena esi ha na difference ben ena ewo se ope ebusia ha oyobi a oni amanfo edi nkita ha ebusia busum oni nipa di nkita ope nipa asem na bako a ewo mu se on se bema enewa ena oba ena ewa on passem oni obi a enkun ewo oba ho nti o nante no ana okọ no ono awaware ne yire ena odinam nti se obedidi a oba na ema na aduane obenu munsu so a sa obedware so a sa omba be ka kire obi yire se bra o mi pese me dware o na obi abeka se o family yire ana ope me yire nti ono na mo ode ne yire enam dida ena dade na owoso ewo ho no atwem se oyo penyi ha nti se wo echichichi kra na oba ode ade ni epim ho a oti ewo echiri ose dabi na na aba nti se wo baby fa na wafa ansa na wa aba betwem na wo so wa besia akọ baby eno a eni asema ewo okay Tɔgbe
Mga kpɔ de hã le yamera ata de ma gɔme ne bia ama anu le do gbam si ke nye be miata gbli gaka ekpa wunu alulu awunu tamara na masiama gbo yo ebusia me ka chera se masahu ebi e wosro pan a niama egum na me bisa se ede na enu so eche na che se we die osre ahwefo osre mu a we die eso chen ontimi enka nia ewom emfa enchiro because enye bebia na obetimi eyi intuma ewo ho enu ti obesre ya ahwefo no osre se we die yemfa nche no ontimi enka ehu asem enchire yo Tɔgbe me le jadum fine me jibe mi ayi de gbore ma video na mi ava kwa yo nti ahwefo ye ne ya papa ene egusu etwetwe enkomo ewa ahase ye ji nkrato kakra bi na se ye ba ye ne no ebeto aso ni a wo pese a wote no megidi se o te sa asem bi so wo ho a membisa ehu asem anfa ma wa mesere ni number no ene ego screen ase no fa na frɛ ono ankasa na ji nchichire mu enfa emfri ni nchen ye twa ye hu suma ye ba ye ne bewie krakra ye ba sia. Yo inti ahwefo ene imimpanyumfo medawase se wajibre na watwemi amama kɔgye nkrato aba mini nana ewie ewo ene dwumadie enemu Tɔgbe mi va gbore ma mi va ta me djube mi ma bie afine mi akɔ egbepe do na cover anu bi na amade esro oli okpo problem vide my mama over do me no problem over do me cry bobe gado ma ngoma maso eno na nchukule asro odo amama po me via leke na wona akokpele amama asro siara asro la kamale ko vi twe street be efifibo go do one day ajira lava akasro la lia adagafwa fuma adamanyu ashikanya beochu nokpon ki kwasibie ya be ba ekpon tunkutare yo tugene fie anu blagarentiu ta inya protection for the marriage side a protect you for marriage maybe a protect you for marriage anti dowoli mi awona my fiega no to me ga fever go on ele gi America le fikao matafio enu ye gboro gamala na ekpogele fima ta nenye bia merele nyanko sele ne pe akpa ego ji soro pe be soro pe manyonyomu soro pe be ma ye mata gboro ga ale amiana yo nya palan ma fie no ye nto le fima na wa ho le fima te ebusha me bisa e papa se emre bi ewo ho a ye hu se awarefo ntokwa etimi esi omutema mpapemu eba ebe nso wo ho a ntokwa nsi but oba ne wo ho anasa be ma ne wo ho pe no ka chos aware we die mintimi nto asubio sa nkofo no emwaye ben na obetimi ade aboa sa nkofo na ka cha se aware bia no obia eni asase so obetimi aka achira ye se ono akọ aware a wanya no 13 fiti efisiase ni sa copying ewieye dabi ebi nso wo ho a eye ebusia na ukọ ware ewo nu o ware nipa no omu nka hwe but o ware no wi a odi ni call ye no ye wo eni bi wo a ompe wuyi enti odi sa eni ni ebedi wechi enti ebe ma wa ye niama basa ewo wa ware am ama aware ni egu sa nkofo no muni oha bia se wo sa problem na ne hia ni se obefre no we enye se u tu obi eduro dabi nemu o bo wa ware hu ban enu nti na osefre no nti o frɛ na oni nananom edi nkomo na afi wabo wa ware hu ban edi amao Tɔgbe kadoma amedole agbebe ile
na ne biem cho amadagbo cho go mejejia akwabe ama osusu le en be papagala nya tefe aka ba do time ya ojabe wa pare mu bo aka amala do ko ham le magbayi amama de mokaji amama wato alo mokaji na toto ga ko pala amama wanti na won nke jimola o ba se akanma mi a tue be nyama bromana la promise and fake disappointment ye nyama oh akpama gojia amarelia always no funklu needs na do ganya gbokula ka change life bobo akpama gojia mi blague mi blague looking at ogabli yeah mi a tuga mi ga tuya ya tuya mi tuya ya mi ga tu mi tuya ya tuwa mama mi tuga bi alma mama tu ko mi ama ya tuga okay akwa mi picture alo mi onko akopana ti kwa e blague let me play for you for kwa na kaswa mi ento a na ko dare ko e ga hale ji kwa bila foto to jojo ami opopo ma li ajojo ta e je wa do chijui astrology as agawi leke e gawi fe to 11 to 12 astrology ko bo afoko wa fu ana jujo to ka e shifa fe ko woji na jama ka 3 days na mi yoga ame tugami ala okay akoma tia mi ti voir mi o picture okay mi hiene mi choga detuma kaple akos abla anakwesi kobra kweku apla kwa mi se manade wesi konu yale nu ye hiene nu yale chogbo ye pa fulantiu ma wonu yale ne hiene nu yale chogbo e blague of you kwa akwedane okay ko kwa ha galaje kwa ko be jojo ta ko do chijui e chi afia kuta ko college 11 to 12 akoshi jojo alaji 5 minutes kame koshi va ko wulaji o jine je kaba na to morula abo okay yo enti ashafo mini na edin komo zara mi diga kai emunyama edosu me bisa ise e okrofo bi wo ha efitiase no obe pe emwa efri ni chen obe ga chaw se obe eboa ebi nso so a na nso waye bibi ama no ena wa ma wati asese odi we ebesi anan ama anase odi we ena beda wase e woni a waye ama no so emre na edru se wo se ofa ade ne ma anase omboa no na afi oye ne hu samstar ena nana kasa akanse yo ko fubi wo a oni won kasa one on one esro eno but oni ni kasa mo di komo mo sre onya boss kasa nso pekai na ne nimu asesa san konfo no bra wo de wase ne wo se obe ya ne sef number no ne friend na ebra obe fa nyama bi ekika ano na odi ape odi aye nia ope edi amon nemu niebe ni se obechichi nipa no chichi na ochichi no enye se ochichi ni se okun no ba ochichi no ama waba ne ho so se wa promise obi wa ma ne ho aba ne ho so se wa promise obi se obeye bibi ama no nti saade no ofa nipa ofa ade no koma nipa no na afi bibia atodin nkonyande ni de ewo ho bebria obeye ni abeye 12 o'clock ni ade issue se be ni nyina no ejina onu ni nchen se oba na onu edisa adinu hu enkomo nti nya ewo emu anunu emise emre no achiye nti yebema nana eniye ewie togbi njiwe na pota na mikwa nyako egbepe do na cover enu apa ba mi gava kabacha tv station manager yako jaba mi na akpa dene okay premium kata be agbadiji na ngo na mi kamwa enyenye jijo to he ba mi je gbagba ba program ya mi kwado nkuji be mi awo ya konyenye be je ma gboro ne ka kabe vito konya bi setala
Bebe Ghana de kakpe viwo de tugbe viwo ame chichiwo no fonku bloggers. If you over the system ama. Tamio amo yo nya trodo wala du ditoa mi gagné na ke le social media. Ta mi fumi onku. Akpe. Yo inti asemtiawa nana aka nyina ni se ose oda Kabacha TV epanyin na ase eni crew ni nyina ase se yede ye ho atu dwuma isu se yebedi ade aboa nananom se na ebe ya omo dwuma ya omo ye no enu so ebeba aso oda ya ase no na yen so ye da mu ahwefo na mu hwe yen abre anyina no enye mu a anka bibia ya bedri anka ya bedru eho na mu nia osaka edi twato ni se ose bloggers no adults adada fo no adults enti nyina yema yeni enda ho se na ebe ya obi enfa echinchiri amedan se ni aka enu anu no enti edi na adwumedie no aba ewieye eda foforo besa ati yenka medin edi na kote Solomon Sunday makramu besa ati yenka biom bye bye.